Kamano warwaki kendo ni Samuel Gidhinji kod Lydia Akinyi e joloch matinende mag Jipange na Viusasa. Gidhinji ma en jadak ma Eldoret ne omi mich mare mar siling 50,000 ka Akinyi to ne en jaloch mar ariyo mar siling $1,000,000. Gidhinji kod Akinyi ne owacho ni omenda no biro konyo gi timo chenro magi mapile kendo bero ngimagi. Mondo ibed jaloch mar Jipange na Viusasa, di *487*3#. Bang'e tiyier Jipange na Viusasa. Odiochieng' ka odiochieng' nitiere jaloch mar siling 50,000 ka juma to nitiere jaloch mar $1,000,000. Bang'e to e giko mar piem nitiere jaloch mar siling $1,300,000. Nasikia vizuri na nimefurahia sana kuwa nimeshinda $1,000,000 na nikawa mshindi wa kwanza kwa hii season. Ulikuwa umecheza for how long before ifike hapa? Mimi nilijiandikisha nikacheza raundi ya kwanza na ya pili. Nilicheza tu hiyo mara pili. Sina plan kwa wakati huu. Kwa sababu niko na familia, nataka tukae chini na familia. Tupange na familia. Tupange leo kesho kutwa paka tupate jia. Mpango ya hii kitu nitamalizia school fees kidogo yenye nimebakisha, alafu ingine sasa nipeleke kwa maendeleo ya kinyumbani. You are one of our youngest winners so far of $1,000,000 shillings courtesy of Jipange Ushinda na Viusasa. Well, thank you.